disewang wadon lan lanang risi pengantin si pengantin manis meseme karo somae hari gawe bunga mangga dalan gawe bunga dalan waktu nelunga keliling desa hari karo soma bapak tuan rumah pengantin baru majikan wadon maning majikan wadon salam tangan majikan wadon hari karo tamu majikan yang eman katon emane menda dene ala menda dene yen laku iring-iringan ibu umi pupu majikan pengantin baru bapak hajat bulan madu bapak hajat bapak mamat beli cukup seminggu bapak mamat ibu umi tuan rumah sing ditembangi ibu umi dewek majikan wadon sarang bapak mamat majikan lanang makang bayari bapak mamat majikan lanang sarang ibu umi tuan rumah bapak mamat majikan lanang maning bapak hajat deui bapak mamat ibu umi bapak mamat ibu umi majikan sing paling sayang mama kia 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 maning mama kia mama kia mama kia mama kia mama kia makang hormati mama kia maning bapak mamat menangkan tuan rumah dewek bapak mamat tuan rumah majikan lanang bapak mamat tuan rumah majikan lanang bapak mamat dewek bapak hajat tuan rumah bapak mamat bapak tuan rumah bapak mamat menangkan tuan rumah dewek majikan sarang ibu umi keding ibu umi makang hormati mama kia dalan dei mama kia menangkan sini tembangi maning mama kia maning mama kia bapak mama sing paling eman mama ayang majikanam sudah Singapura sarang keluarga besar santoaan geding keluarga besar santoaan maka ngormati keluarga besar santoaan semangga keluarga besar santoaan dalan keluarga besar santoaan aja lali Mas Selawase keluarga besar santoaan semangga bapak mamat sarang ibu pupu umi keding tuan rumah majikan sarang mama ayah keding majikan enom minangkan Singapura dewek majikan nom sing de Singapura mama ayang minangkan majikan nom sing de Singapura mama ayang sarang bapak mamat majikan dewe bapak mamat majikan boleh masa bapak lawon ibu umi bapak mamat areng geleleng ma bari ketua
tuon pengen kelakon Ibu Umi Bapak Mamat Amayang Ari ketuon si pengen katungkon Ibu Kebumi Bapak Mamat majikan deui aya majikan nong majikan wadon Bapak Mamat Ibu Umi Bapak Mamat Ibu Umi sing paling eman dewek tuan rumah Bapak Mamat sareng Ibu Pupumi jalale sareng mamaya ayak majikan om sida Singapura dewe sareng keluarga santoaan sing ditembangi sareng mamaya Kia Geding Ibu Umi Pupu minangkane sing ditembangi tuan rumah sarang Bapak Mama teh Geding majikan lanang sing ditembangi Bapak Mama Ibu Umi Bapak Mama Ibu Umi Bapak Mama Ibu Umi minangkane tur wong sing paling eman dewek Umi Pupu majikan wadon sarang Bapak Mama teh Geding Ibu Pupu